Asikasu kuro a ewo Upper West Akyem mensini nimu a nipa bebro impim aduonu ana etewo se yenkonkwaji ayarhwe ayade bia adane wontipa yi pa sa hunti sentrofo ebo anan ekokuro nimu ene kromafo ene nananom ewo ekotwetwe nkomo na bran sentrofo ekodu ho no wode insem bebre atu yanim kirem se ye na se obi eho kire no ana se obi yare oho kire won yi pa se nipa no awo aka no beye mfie etwam nie chief center baako a ewo ho eno ana nipa dodo a ewo krom ho obiaa de nani ekire ho ekogi ayarhwe nanso okohwe senia sa chief center atetete se ko intebe a eno eboa ama anurse fo ani midwife fo ewo ho etumi epon ewia no miensa abra ensese wopon isa wonti ayinfo a ewo krom ho aka wo ho abom a wo fron se consent chiefs of Upper West Akyem eden sembi aton sentrofo ani senia be ya mampani ne na pamfo nso bete wonka esane se bebi a woje ayarhwe o enye na edan no endimu inti sene edan no atete ayese ko ntebe enche na abuna ma nurse fo ne midwife fo ho nyina nso ensunu egugem kiremu a wedi ese eye omampani ne mpamfo ambemu a ebe din yi pa bra yebo anan ede yani ekohwe bebi a woje won ayarhwe no na ayade bi a eye asefim yi sound sentrofo ne wona wo kromo no bi edi nkomo bisa won se den amane ano munemu mehina kane nyina nti awoka bi anase binyinsi anase owoka bi ti se esamankese anase bodua kwanwa man ti ese nana ti panecho ombomodan no ma hospital no emres kesua ti panecho yo how be breba apetuwo eni nyame bebre ediba nti yesre na ohun mobo no so yemfin ema ye ti yesre ka kire yewura aban sesebe nipa di nipa eho enda enwura de emi yase mi gina ha meni abrepa enwura oba bi ose ne yam a mo de ne ba ya ha chip eyi no in fact nurse ni ba ko pe ene no ho oso abre before mo de ne track ekwa ho a munya aka mo de ne duru nipa mu no onipa ne a me da me ti America nti me sre omampani semedie mitimi kan ono a mfa nani anaso ntu ne mpanifo no bi no mo mehwe so oben yaw ene Asikasu baby a ye hospital na ebe yi no yesere na ngasa omo ayi nyinti Akyem ne se Asikasu no ewo kwan a kwan ni na ne kwan na da ho a like baby edi back on the corner branch road now secondary chip company one na nya standard enye kwa even excuse me to say okokwa na so ye obi ba na oyare a bebi obegu nsuo poni ana say obeja ne nan ebi ni ho mo wi amobahwe na thirdly omo ye ejuma cha ni 4 o'clock na mapon simply because oho nyanti so afterwards 4 o'clock no bi eyare na de ne ba say yemfa no enko asaman ana say bodua ene me na ndra oyare de ne ba ho no mo no went to me answer why pa ban cho say senior yempanifo na de kan kaka na dada no say omo pair enye say ye exaggerate but omo pair omo nsumo obi no omehwe obinya no hwe Asikasu bebi aye kan no mo compare no mo contrast no mo gese mampani nana ado dankwa ekufado ne kase mu no odina simpie so edetu dwase babisi hospitals eye edwotwen awotwen ewo district a ewo omangana munyina se na ebe yebeboa na ema pomodin so akono enim asemda etaito ne se eye Asikasu-Mepom eye biaye a oba Upper West Akyem district a wonso wonya se obesisa hospital no bi ewo ho enso nananom atran konya chima rebi a ye friend se nana adai obobi a oye MPP constituency chairman chima ono so de 9 bc from onhwe emasa hospital aso yi emba eye Asikasu-Mepom so na abra ye ne berima ejei kunedu a otosumienu concern chiefs for Upper West Akyem oye won kasama for sanso eye Asikasu ohene pro edi nkomo no ode tudwa akiremu a eye abrantie a wo friend se nana adai obobi eyobi a obese ochinchim eye wonsa edifa won achi no twufuo ede hye wonanum eno anananom aka ho abom ede kokobo ede ama urei se amanyosem anobeya onhwe so no nyina amanyosem nyesa na sa hospital we oye na ebo Asikasu-Mepom fu ya wombeti intesuko pa ede achern ede nana edi nkomo sei ana ode tudwa bibisa akoswa na no yeah
na mo me ma dwen se nka men kasa Yeah, but sanse be nansen ne ade so he osaberma ayo do ni mapam yo, ni ku sia yo, na me kasa yo, ti me se nka men kasa bi yo, na mo me hwe ne ekoso party chairman na ade obobi MPP party chairman yeah, but you didn't nam social media ne nsema ekoso a sabi ni kama no tumi din anyi yo, am se ni na ne se me wa yo, ana penifo beto mani se nyame adom 88 district hospitals aye na dan kwa da Roma yo, ankase man pani yo, this year also pe so sisima oman Ghana na no yo, Upper West Akyem yo, yensa ka bi yo, into ohin a wa asase no omu hia be 15 acres yo, pe na fabra na yamwa na yemfa insi hospital na ma yensa yo, but ampa me ne mi pomfo kan yi kan etipa ho mi pom kwenti ho yo, abusua pani Yo. panimfo ho yo, 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 sia asase bi ede ne mi pom ntem yo, sabi na me yesi e to anka kwa anim pa Yo. nanso man ho do ne yie die nti sa 15 point something kese de ko be 20 kese yo, ye ni na to ma se o mfa nye hospital Yo. fama nurse yo, afi ade anchansa e ha na yeti no ye so mpe so mo divert no yo, e de nim se bi a ya tese yo, kopem se eye constituency chairman MPP chairman na da obo one DC honorable Eugene Saki ne penny for yo, new candidate on person in the contest here ne kofo ayibae Yo. adom ahemfia no bebo ma no say afedie district hospital no de kokure fro obenya yo, I say obenya de ne say biase ne say sans o man na be ka kire yin na sna sabi mama sama kwan dot yo, yet ya na bebo ya ma ne say mo de edwuma ti say ba yeah, but ya pass as na da ka kwan pe afi mo so mo de ko obenya yo, obenya wo yekura udu adesu na wuram a kofa baby o health center no yo, health center e o kran almost hospital because o kwa facilities na wo no important when na obi aka se me ko hospital adesu yan ka se ko health center yeah, but because lab technicians e ben the SPB a o hwe mo doctors na de o hwe patient na de nti senka ye the hospital for be kan wa then ye san de tra baby a health center no wona san de connect obenya yo, na no mi no ko boso wo sa important wa na san so de kokobo de ma ay MPP chairman ay Owura adai obo bi se onhwe no yi na ontwe ne ho enfemfiri sa project wi ni party for so na no de ye ni sakra wo tumi fa ma ye so yo, san say party me ka tell ni prince mensimu anase nkura wa hanan enye party for dia yeah, but ye neutral obi obeba bia da se ye maame awo ni enua no Yeah, but ene obi anam fefefe yeah, but omon kasa ntro party chairman kwan ode ye nam so ha no ye ne enye ho opa mu fia mon kwasu yoko munko nkura kan na mo de munko bisa na nanom na obi abu afu yo, sa de a chairman ne omon nti ase yo, nti ye de ase mu na no se district hospital oman fa mercy kesu ni bi pomuntam ha no se chenchena chen party chairman so on the ordinary pe yo, e de be ko obenya wa yo, na nanom e wa ha ye de ye ni hwe ka yo, de be fa ye ho yo. ase